cancer makoto biara Jom and son will Ghana mem hatta Jom Nisi Grantias Jom Asantehene Jom What the cables ne share ba could be her copper and a woman. In the copper and the Otumfuo the any minister can who someone and the energy commission I don't want my aluminium DNA a bit mama send the pabon sem no at Yakofo. Now I'm say at that enra and can answer no na aye bibi basa. Nkrono mu dodo na no na nkane na dundum. Ebi wo so na mo so na saba na mo so na saba. Enti ma wona na etie se de ekoso Asante mantem ha no. Wa ma no amfane ne ama mesimu a ahoye na ye ho ne yie. Enti na wo ba no oni engineers ahodo ene CEO se ehwen nkane asem so Ghana ha nyina anene atwe o mambodo ma ba Asante mantem ha. Enti gwe company o wa ha ECG tani owa ha CEO ana VR CEO so ewa ha enne no yebetu anamon bia wasi yetu yetimi bua na nkane asem no etimi ejina na omaba na omobedi djuma etise ewo santemam a yentimi enkwati santemam wura Otumfuo na yenam ni edi ejuma ti ese yemra yemachia o na yemahu se adwuma a wode ahye yensa no onananom yeguso a yeye na mede wa uba jonjina poso so eba ebechia na Otumfuo yeba no yamanisa yede ensa eniki pantu wet mantu snap so pantu yesado pantu adaka yesade
Otumfuo buemu ade. Akatufo buemu ade. Nana no buemu ade. Cameraman and security buemu ade. Secretariat buemu ade. Otumfuo ayinkwa buemu ade. Se yemfa achiame so buemu ade. Se yemfa emra na bugunsa monka His Excellency the President. Any wa na no mo a ye boa no na wasom Ghana to two for chairman ye beda say na me dey ama honorable energy minister na waka bibi kakra enti Otumfuo chairman me dey message na me dey CEOs no actually Asana honorable energy minister actually. And engineer Magba, one year Gridco CEO, Otumfuo Nana. Engineer Kenzo, 1 year VRE CEO, Otumfuo Nana. Engineer Pepena, 1 year ECG, SO CEO. Otumfuo MC, Omo chief dominate the only Dodona, a year chief director, Ewaha. And Jabia so wana a chairman ya ubimpe ya control the swab as Council of State representative for Asante region. Chairman ubimpe mpacho brother ni na Otumfuo okay ya humbi na eba ya the energy minister eba ababechre energy minister John Jinapo mpacho ono so nigina mesabo nkumsi ti the mic no be ma na one Otumfuo na nanom akasakakra. Otumfuo chairman Nana Wadama Yedikai with Enchia Ebefree His Excellency President John Dramani Mahama na media fa chairman so Adiama Miami Nana Miami Papa Otumfuo Senior Regional Minister Ekaya no media me Otumfuo ni ba me Nana nti se me ba ha na mabafie because me e mo frase nyina mampon Asante mampon ho na menyine nti se me ba na nanima efie na maba no na nienti ya ba ide se me be ye minister no ese me ba na me ba chia me papa na me de me ho be hye nsa se adwuma ye no se nyansa ni ba fofotrim Uma ne wotwa sano so no onim se na chia ti Nana Wadama se wohwe na se na chia kakra na wakwala wafra me na watense me kakra na ne edi e ba titru pa ne se eye Kumase ne Asante region eye enyinamonkane ano beye months se beye bosumi be na wotwe ekoi enkane na engineer Esanse ekuru no kesia na eye demand na so increase